and the fellowship of the Holy Spirit. Kuringana na muteti Thika na uria no muhuri wa biacara wi ngumo, mugunda uyu uria ni nuthu eka uriganitie na ikuiro ria matatu ria Thika uria utanyitwo gukorwo ugiakwo ceceni ya kwenderia maguta guku akiongerera ati ena maratathi mothe ma kuonania ati niwe mwene mugunda ucio. Ka demonstration no gredi kuga no kimwe kana meke demonstration kana matike demonstration protio ni proti yakwa na ni proti dagurire miaka mingi. Ni amenereirie ngavana wa Kiambu na MC wa gicigo giki Andrew Kimani iguru ria gucogera endia aya akiuga ati makoretwo na mbara ya kiuteti kuona ati ndamanyitire mbaru githurano-ini kihituku. No nginya ngiri uria ndenda wa proti yakwa koguo haya kwa mundu uga ati proti yo ne yake kana ena matathi mutu iri magoti-ini. Akiariria endia aya MC ni ahete Githaiga mukana wa gukinya mugunda-ini ucio undu uria unyititwo mbaru ni ngavana guku nao endia makiuga ati makoretwo guku kwa miaka 30 na matiri na gwa guthie. Mwenye atatangaza kuja kumsumbua hapa stage kwanza achane na nyinyi, kwanza amalizane na mimi. Akimalizana na mimi aanzane na nyinyi. Tunasikia sisi tunapigwa, sisi tumezaliwa hapa, sisi ni tumejaliwa hapa, sisi ni wananchi wa hapa na tunafanyanga biashara zetu dogo dogo. Riu Githaiga augite no guthie nambere na kuruira mugunda wake akiuga ati endia aya meguku mugaru wa watho. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wainina wa Kiarie.